Ka pai e te whānau, e hikaka ana te ngākau nā te mea, ko tai mai wetahi o ngā tino whetū, o te whakaari nei anei! Tino whetū, hoi anō. Hoi te tino whetū. Ani piki tuare. Ko Shenzi te haina matua. Ko koe te mō kaitapu. Ia toa ki a Mats, ko ia te haina matua kamatu, ko ia te haina bosi na wātu. Well, māma noho tēnā mai gau. I nā mea tō tēnā mea. Ko te kingi, me marama kau ki tō nāo. Mai te ngāngara iti. Parapi Taylor, also known as Mufasa, also known as my uncle from Te Tiko. E pehi ana ngā piropiro i tēnei wā. E hikaka katoana te ngākau. I runga anō i ngā āhuatanga ko Tutuki i roto i tēnei kaupapa. Ko Te Reo, e whakamanahi ana, e whakanuihi ana i roto i tēnei kaupapa. Engari ko ngā mita, tāku e tino miharo nei. Nā e nei mahi, kua marama a Disney nei, ki Te Reo Māori. Hei reo o te ao nei. Tēnā koe Mātai. Tell us about your role in Lion King. Doing Pumbaa. It's been so much fun. Can you give us a couple of your lines from the movie? He punua poaka, he punua poaka. Oh, was it heaps of fun? I loved every moment of it. Every moment of it. Yeah, it was so good. Ko tamanui te rā kua tai mai. Tēnā koe arihia kei te pēhea. Kei te ora I te pōnei. Ngā mihi. For our whānau at home who are not aware of what major role you have in this movie, hea te wāhanga ki a koe? Ka pai, kia ora everyone. Ko Arihia Cassidy tēnei no Ngāti Porou, no Ruatorea Tūturu. And I am the reo of Nala Nui. Nala Pakeke. Nala Pakeke. Yeah. How was that? Awesome, to be honest, awesome. Learned a lot under the guidance of Tweety and Pānia Papa. So it's been awesome, and I'm just excited for everyone to hear it. I haven't seen it yet. So You haven't seen it? So we're watching. You've only seen the bits we've seen on Facebook. Yeah, exactly. Kura noiho. Hoi no, kia pai te pō. Kia ora arihia. Oh, a tāhua. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Tēnā tātou, ko Matara Stokes o kia ingoa, he uri tēnei no Ngāti Hine, Ngāti Hauatanga, Ngāti Kōpaki, me Ngāti Porou hoki. Aye, that last one was very, very important. Nē. So you play Simba. How was it, bro? Oh, nerve-wracking, but it felt more rewarding because it's bigger than just a role, you know. It's bigger because it has a bigger meaning, for our people. So, yeah. What were some of the tricks you utilised to get into that character? A lot of the tricks I did was like run outside out of the studio and I'll go run up and down the street and just literally like say at least one of the lines that I knew and then just like yell it at the top of my voice. I don't know if that's a good trick. I was just so scared that that's what I had to do to like get rid of my nerves. Simba Paku. Simba Paku. He mahi ua tērā ki a koe? O te mai e te iwa ka tino ngengen nā te tino late. Te roa o ngā mahi, ne? So long days, eh? Ai. E hikaka ana te ngākau? Ai. Ka pai. Kia pai te pō. Ai. Ara mai te toki. Tēnā koe Rob, kei te aha? Kei te hikaka. Kei te hikaka. Me pehe korea. Oh, wow, koina, ne. La kingi rai ona, me pehe korea. Ka tai anō ai ka kōrero ki tō tāua nei, o ki tō tamaki taku i rā mutu. Whakahihi pai koe? Whakahihi pai i te tau o ana mahi, o ngā mahi o te katoa. Ai. Ka tai te tangata puku mahi koe, me pēia tō whai wāhi ati ki ngā tini kaupapa o te wānei, me tēnei hoki, nā te mea taku rongo i oti katoa i a koutou wēnei mai roto i te wāpoto. Kare au te tino mō hoeno, nā te inoi pēr, nā te kaha o ngā kaputi, hoeno, nā te reka ki ngā mahi nei. Ka pai, Rob. He pōnui kei te haere, ka nui te mihi atu. Ngā mi, mat. Hei aku ni. And we are joined now by the gorgeous Chelsea Winstanley.
Ka nui te mihi atu ki a koe, Chelsea. How are we this evening? Tēnā koe kei te hikaka hau. Oh, me pehe kore ai. How can you not be? I mean, this is the, this is the finale. Ai, like this is the moi moia, that we were thinking about back in 2016, and then Moana came out in 2017, Yes. and we always imagine our babies to be able to come to spaces like this and around the motu to beautiful cinemas and just hear their reo. And this is like the moi moia of our dreams. It really is. So tonight is the night. Yeah, well, we're very lucky that you are at this, spearheading it alongside your very, You know what? amazing team. My job, kimihia nā putia mō tēnei kiriata ne. So it's māma noiho nā te mea, te mahi a Tweety rātou, ko Rob, ko Scylla, ko Rachel, ko Pere, ko Hannah. Oh my gosh, when you have the magic like that, it makes my job a lot easier, seriously. So it's because they make such beautiful, beautiful magic for our babies. Yeah. My job is kind of easy. Yeah. And here we are in the time of Matariki with all the stars around. Ai, te wā o Matariki, te wā kei te whakangahau, te iwi Māori. I'm just like, honestly, my kua ki taku ngākau. Yeah. Kare kore ka ki rawa a kua kene. Kia ora, Chels.